Hello my beautiful people, mumeze mute? Ewana nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu ari amahoro. Bahaye ikaze rero, ni muri wa mwanya wacu nk'ibisanzwe twagiye tumenyera, twagiye tubishyira kuri schedule zacu za buri munsi, twagiye ewana dufata umwanya wacu tukavuga ati mu minota mike cyane tuzajya tuvuga ku makuru ya siporo, tugaruke ku mikino igiye itandukanye, tugaruke kuri updates ziba ziri kuvugwa cyane cyane twibanda ku mugabane w'i Burayi, of course mu ikipe ya Chelsea Football Club. Ariko kuri uyu munsi habaye imikino igiye itandukanye. Ikipe ya Arsenal Arsenal yongeye rwose ibabaza abafana bayo kubera yuko Arsenal yatakaje umukino nyuma yuko yari iyoboye igice cya mbere cyarangiye Arsenal ifite igitego kimwe. Ubona ko Arsenal control rwose iri muri good position yo gutwara amanota 3. Mu gice cya kabiri Arsenal iza kubona igitego cya kabiri ikubita ikipe ya Aston Villa. Aston Villa by the way yari yayisuye mu rugo. Aston Villa nayo iza kureba iravuga ati ikipe ya Arsenal tuyireke ikomeze idukubite kweri, dukubite inki idusubizemo n'izindi. Abasore b'ikipe ya Aston Villa rero ibyo bintu ntago babikozwaga. Nubwo igice cya mbere kijya kurangira, uwo bita Onana, uyu mujamu ukina muri midfield w'urukara muremure, umutipe rwose yavuyemo, mbona ikipe ya Aston Villa kabisa icitse imbaraga cyane cyane muri midfield. Arsenal abakinnyi nka ba Odegaard, ba Trossard, ba Declan Rice bakazajya baca muri midfield yabo nk'abitemberera, ariko uwo bita Watkins ni mubi cyane, uwo bita Tielemans ni mubi cyane. Aba basore bagiye bagufatira ikipe ya Arsenal, abadefanseri b'ikipe ya Arsenal nabo rwose, nubwo bavuga ngo Arsenal ngo ifite defense ngo ikomeye ngo bla bla bla, iyi defense ya Arsenal ntabwo yagutwarira igikombe. Cyakoze ikintu yagukorera, yagugeza muri big four, yakugeza ku mafinali y'ibikombe runaka, ariko defense, amakosa iyi defense ya Arsenal ikora ni amakosa atari iya defense rwose y'ibutwara igikombe. Ni gute Watkins ajya muri box, uyu mwataka w'umwongereza, uyu mupeti rwose ukina muri Aston Villa, ni gute aza muri box akinjira hagati mu badefanseri ba Arsenal, nta bara afite, nta n'umuntu umwitayeho, mukigira nkaho ewana atanahari. Uwo bita Saliba, uwo bita uyu mujama bari babanjemo muri Arsenal, bose ntihagire n'umwe uvuga ati at least reka njye na Partey, kuko yinjiriye muri midfield aragenda muri box, umupeta mukubita agakufura keza cyane rwose kamyonzoye keza cyane, aragenda asanga Watkins ahagaze muri box wenyine, agapira agashyiraho igitego, babarishyuye. Ariko mbere gaho gato uwo bita Tielemans ni mubi cyane. Aston Villa shout out to Unai Emery. Mu minsi ishize bari basaze ngo baramwirukana bla bla bla, haka ikipe Aston Villa yamweretse support, aho Aston Villa byari bikaze bitoroshye, none ubu ngubu Aston Villa iri mu makipe rwose nayo ari guhanganira top, kuko hagati yayo n'umwanya wa kane harimo amanota 2 gusa. Urumva rero very close. So iyo ntabwo ariyo match yonyine yabaye gusa. Nyivuga kuri Arsenal, ntabwo wavuga Arsenal ngo wibagirwe Kai Havertz, kubera ko Kai Havertz abafana ba Arsenal narababwiye muri guserebura ngo ikipe ya Chelsea ngo turayibye ngo miliyoni 60, ngo Kai Havertz ngo akwiriye miliyoni 100 bla 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 bla. Njye naraserebura rwose, ndavuga ati ayo mafaranga muyashyire ku meza, ibiganiro turabikora nyuma, ariko amafaranga twayashyize kuri konti, kubera yuko uretse ko Kai Havertz afite talent, ariko Kai Havertz ntabwo ari wa muntu wakinisha imbere ku 9 rwose ngo azagutwarire igikombe.
utarerayinze kuba winga n'urerayinge kuba midfield ngo nabo batsinde ku bitego. Kai Havertz ntabwo ari wa mwataka rwose uzavuga ati ewana tumuhe chances aradutsindira, araduha amanota 3, kuko buriya gutsinda igitego kimwe nabyo ntabwo biri sekiwa ku manota 3. Buriya umwataka n'uwandi uzakubita igitego agashyiramo n'icya kabiri cya protection. Ubu rero si Kai Havertz. Ikindi umwataka ni wa wundi utazamara 3 games without scoring goals. Ntabwo umwataka rwose muzima yamara imikino 3 4 adatsinda. Ubwo ndimo ndavuga no kuri Nicolas Jackson. Nubwo turi kuri Arsenal ariko nka Nicolas Jackson we rwose simuheruka rwose atsinda igitego, kuko ngubu twamaze kwiyakira, twameze nk'aho ibya Chelsea byo rwose ndaza kubigarukaho muri preview y'ikipe iyi kipe izaza kudusura ya Wolves. Iyo video yo rwose ndayishyiraho just after this one, because there is so much going on at Chelsea Football Club that need to be discussed cyane rwose kuri iyi match ya Wolves, kuko iyi match ivuze amanota 3. Tutabashije kubona amanota 3 kuri iyi match ya Wolves, actually dushaka kuta twisanga ku mwanya wa kangahe buriya wa 8. Ndaza kubisobanura gusa nagira ngo nibwirire abantu icyo iyi match ya Chelsea na Wolves ivuze. Turaza kubigarukaho. Ntago Kai Havertz yabaye Kai Havertz gusa, kuko nyuma yo guca amachances menshi ubundi Arsenal nayo akaba yatsinze nk'ibitego nka 5 muri iyi match, yakaba ewana yaseke warenze kabisa amanota 3 hakiri kare, kubera yuko Kai Havertz yahushije ibitego arangije none aratubeshya ngo atsinze igitego ngo cya deviation, kumbi yawukoze n'akaboko, ahubwo umusifuzi ahubwo umusifuzi ni ako ntago narenganya umusifuzi nanone, kuko urebeye kuri aya mafoto Kai Havertz bigaragare yuko yajijishije umusifuzi, yakinze agatuza umusifuzi akozaho akaboko kugira ngo umusifuzi nareba avuga ati Kai Havertz rwose ararengana, n'inama y'Imana rwose ni umwana mwiza cyane. Byahaye byo kajye ku Kai Havertz tumumenyereye ko ariko yimereye. Kai Havertz rwose utuntu nka turiya ni utuntu twe, ariko abafana ba Arsenal bari bamuriye, ibaza ukuntu stade yose Emirates Stadium Arsenal nta nubwo igitinya no gukorera amabara kuri stade yabo kweri. Abafana baserebuye baraserebura ngo igitego cyabo cya 3 ngo amanota 3 yabo barayabonye, ngo basatiriye Liverpool, ngo barahita bashyiramo ikinyuranyo cy'inota 1. Ubwo Liverpool yari itaranakina. Liverpool umukino wayo wagenze neza nawo mu buryo bumwe buri special, nabwo turabugarukaho mu kanya, ariko Kai Havertz igitego rwose yatsindiye Arsenal cya 3 yari deviation ku ishoti ryari rishotswe rigana mu izamu. Kai Havertz awukozaho n'ukuboko, umuzamu abura baro, birangira igitego kigiyemo. Arsenal iraserebura, ariko n'ubundi byarangiye VAR ariyo iciye urubanza, bazana amakamera abaho n'atabaho batwereka ubujura bwa Kai Havertz. Nuko ngo byagenze, nuko match ya Arsenal mu by'ukuri yagenze, match twavuga ko itagenze neza ku ruhande rwa Arsenal by the way, kubera yuko Arsenal gutsindwa iyi match byatumye igira amanota 48, ituma Liverpool ishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6, n'umukino ifite Liverpool ifite umukino w'ikirarane. Nottingham Forest ejo yitsindiye yahita ifata Arsenal nanone. Newcastle byayo byayicanze, ariko Arsenal ntago yari mu mwanya mwiza wo gutakaza amanota. Gusa ni byiza ku ikipe ya Chelsea, izi nizo resultat mba nshaka rwose. Ntago mba nifuza ko Arsenal yansiga ngo ishyiramo amanota ngo 10. Ibyo ngibyo nibyo muri sezo za 2022 2023. Ubu ngubu turi 2025 brother.
we need to fight back, we need to fight back. Arsenal iri muri good position, iri muri good position. Ikibazo cyayo ni ukubura focus, hahandi bikenewe ko ikipe igira focus ku buryo bafata amanota 3 rwose, hahandi muri tight space, sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda, gusa hari umuhanzi wavuze ngo ku ifirimbi ya nyuma y'ubuzima, aho ngaho yashakaga kuvuga ngo kuri wa munota wa nyuma wabona there is no any other choice. Aho rero iyo Arsenal hageze ewana kuhikura birananira, mu gihe Liverpool yo utureba ikipe noneho iba ifite mentality yo gutwara igikombe. Iyi Liverpool yakubitiye Brentford ku kibuga cyayo by the way, kuko Brentford nayo yagerageje ntako itagize, yarwanye ikora ibishoboka byose guhera ku munota wa 90, guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90 w'umukino byari bikiri ubusa ku busa. Brentford kandi nayo yagerageje gukereya amahirwe, nuko yabuze quality nk'izo Liverpool ifite, iza kugira quality rwose hari uburyo bwinshi yabonye akaba yabyaje umusaruro. Gusa ntago ndi blaming kubera yuko Liverpool iri on fire bro. Gakpo, uwo bita McAllister, uwo bita Darwin Núñez yajemo asimbuye ku munota wa 94 bashyizemo igitego na rimwe na kabiri na Darwin Núñez yabuze gato ngo atsinde ibitego 3 bibe hat-trick kubera yuko yajemo asimbuye ku munota wa 90. Luis Diaz wari wananiwe kabisa bigaragara, yavuye mu mukino, umutoza akora change, azanamo Núñez, azanamo mujama bakuye mu Butaliyani. Liverpool ifite squad, Liverpool ifite strong squad kubera yuko substitution umutoza yakoze zahinduye ibintu kabisa, zahinduye ibintu, wasubona ko noneho Liverpool iri very direct kubera ko Brentford yari yabagoye batabasha kuyimeneramo, Mose aragera muri box ariko wapi bakamwima room. Ariko Liverpool niburira nkuko namaze kubabwira, kugira ngo ube ikipe itwara igikombe ugomba kuba uri ya kipe nyine ifata chances, uri ya kipe ifata amahirwe ibonye ikayabyaza umusaruro, kandi nanone natibagiwe akantu ka lucky, kubera ko lucky nayo ikintu uruhare runini cyane muri title race cyangwa mu buryo bwose bw'intsinzi cyangwa no gutwara igikombe n'ikindi icyo ari cyo cyose. Buriya amahirwe nayo aba agomba kuzamo, kuko nta kuntu wambwira ukuntu Liverpool match yari yarangiye bongeye iminota 4 ikahita irangira itsinze ibitego 2-0. Amahirwe nayo asamo, n'amahirwe azamo, kuko Darwin Núñez ntabwo ari we mukinnyi wa danger Liverpool ifite, ariko ukuntu yajemo ukahita amera nk'aho ari prime Cristiano Ronaldo, what is that? Iyo ni match ya Liverpool yahise yifatira umwanya wayo wa mbere rwose itaburanye ku munota 50. Indi match nanone yabaye ari nayo nsorezaho ni match ya Bournemouth n'ikipe ya Newcastle United. Newcastle United, oh my god, Bournemouth yabanje itsinda igitego ku munota wa 5 kabisa. Ikipe ya Bournemouth rero ejo bundi yanganyije n'ikipe ya Chelsea, abantu barasara ngo nkwe Chelsea is poor, ariko noneho nabonye poor kurusha aje poor bavuga poorless ugabanze icyongereza baratubwira, ariko ewana ni beyond poor kabisa, kubera ko ntago ibitego Newcastle yagize amahirwe yo kwishyura igitego cya mbere mu gice cya mbere kabisa, ariko igice cya mbere kitararangira Bournemouth ibibonyemo icya kabiri. Tujya mu gice cya kabiri tuvuga ngo yenda Newcastle irongera ikore comeback, ariko Bournemouth yari very strong defensively. Even Isaac ntabwo nigeze mubona kabisa. Konde ewana, ikipe ya Bournemouth ifite imyuka, ifite utugabo tugufiya twihuta turi very direct, noneho ikintu bita transition bacyumva kubi, bakwambura agapira muri defense yabo mu minota myinshi cyane, mu masegonda 40 ubu babona muri box wawe, ntabwo bajya ari benshi, baba ari batatu, ariko batanga imipira birebire bagukwedura. Ewana, ikipe ya Bournemouth yagiye kunyagira ikipe ya Newcastle ikubita ibitego 4
harimo n'iyi hatirike y'uwo mupeti rwose, ikipe ya Bournemouth ihita yifatira umwanya wa kangahe? Bournemouth ubu iri ku mwanya wa gatandatu inganya n'ikipe ya Chelsea. Bournemouth ifite amanota 37 inganya n'ikipe ya Chelsea, mu gihe Newcastle bayikubise bigahita bituma Newcastle iguma ku manota 38. Bivuze ngo ikipe ya Chelsea nikora ikosa igatakaza, Manchester City ifite 35 izahita igira 38. Kuko Man City niyo itsindira Ipswich, sinzi nimba Ipswich iri tayari kabisa gukubita Man City. Nimba iri tayari amahirwe masa, nimba itari tayari kandi nabwo ubwo Man City izahita yigira ku mwanya wa gatanu. Why not ku mwanya wa kane? Man City ishobora no kwita ijya muri Big Four kuko nk'ubu Newcastle ifite amanota 38 izaba ihanganyije na City, mu gihe City yo isabwa gutsinda ibitego 3 muri iyi game kugira ngo bahite bafata umwanya wa kane, kubera ko Newcastle izigamye ibitego 12 mu gihe Man City yo izigamye ibitego 9. Ubwo kandi muri Premier League itegeko nuko ukujya imbere ni wa wundi ukujya imbere ni wa wundi ufite ibitego byinshi azigamye. Nuko nguko bimeze. Reka tunasoreze hano nyarukira ku rutonde rwa shampiyona. Liverpool nayo babwira ku mwanya wa mbere n'amanota 50, Arsenal 48 ku mwanya wa kabiri. Liverpool izigamye ibitego 30, Arsenal izigamye ibitego 22. Ikipe ya Nottingham Forest iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 41, ikaba ifite ikinyuranyo cy'amanota 3 gusa n'ikipe ya Arsenal. Nottingham Forest ifite umukino kuri uyu munsi ndi kubabwira aka kanya. Nottingham Forest nitsinda umukino wayo irahita inganya amanota n'ikipe na Arsenal. Ku mwanya wa kane hari ikipe ya Newcastle 38, nyuma yo gukubitwa na Bournemouth yahise iza ku mwanya umwe n'ikipe na Chelsea, bikaba bitandukanyijwe n'ibitego kubera ko Chelsea izigamye ibitego 15, Bournemouth ikaba izigamye ibitego 10. Chelsea ku mwanya wa gatanu, Bournemouth ku mwanya wa gatandatu, Aston Villa ku mwanya wa karindwi amanota 36. Aston Villa nayo iri hafi cyane, City 35 ifite umukino igomba gukina kuri uyu munsi na Ipswich Town. Man United abafana bayo bambwira ati ariko nubwo ugarukira hafi rwose ujye wibuka unamanuke no hasi natwe turebera ikipe yanyu. Ikipe yanyu rero iri ku mwanya wa 13. Ikipe ya Manchester United itangiye kugaragaza forume kimwe na Manchester City, kubera ko aya makipe y'i Manchester rwose amaze igihe ari mu bibazo nka bimwe bya nyina wabizura. Nuko nguko urutonde rwa shampiyona ruhagaze, nuko urutonde rwa shampiyona ruhagaze. Ngira ngo mbabwire rwose, nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyawe ngo ukore subscribe, ukande like ku kiganiro, unasiga igitekerezo cyawe muri comment, ubundi tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, aravista ciao.